BJ Zaute official YouTube channel chanchin thar thlir tu le ngai thatu hai amasan imreng chibai voisun hi min tuk thla ni som panga kumsang ni som ni panga thotran ni ania chanchin thar pungin ngai thlanga leiti BJP High Command thupek dungzuin zanita Manipura BJP MLA hai Delhi muna meeting akona meite BJP MLA hai le Kuki Zonau BJP MLA imani zat hai chu dokanot khomin anin khoma hi chungchanga hin Kuki Human Rights Council in natakina demani Kuki Human Rights Council thasukin akhildanin Manipura sarkar thar sim anina dinga hin Kuki hain thopngai noni hai tin ashil Zanita meeting nina khan Manipura sarkar thar indin ani theina dinga hin Kuki mipui hain intika hom thlopngai noni hai Kuki Human Rights Commission chun khautakin thusuk asimani Kuki Zonau mipui haita dinga separate administration akhan pa in real bolna phuta hi hing Kuki Zonau MLA palihai hin ankei thuinoa mipui thil phut mipui nannor mipui ta dingin mipui nan phut hi mipui ta dingani tin Kuki Human Rights Commission thasuk chun akhil sa bokani Kuki Zonau hain annor hi mipui dit thangna ania state himna an mu theino na huna thuneina insemna ding amino tin akhil sa bokani KHRC thusukin akhil zompeina Delhi muna Kuki Zonau BJP MLA palihain meite haile dokan ot khoma meeting anhang neina sarkar thar sim na dinga meeting anhang neina hin Kuki Zonau mipui hai ringna anin phatsanani tin akhil sa bokani chun hing Delhi muna meeting anhang neina hin in real bol na khan nei dinga Kuki Zonau han an phut na chu an suksi tani tin akhil sa bokani KHRC chun indo na hi alatop noa Kuki Zonau mipui hai chu inpum khata ngira separate administration phut na hi norsung zompea ing thil khom asuk bui thaitu ding thil hungklung hai chu mola Manipur sarkar simna hin thanglo dingin mipui hai chu phim khurle inpum khattaka ngir khom dingin na an simhala chunglai jing chun hing Kuki zo MLA palihai hi tuta buina chungchanga hin angir mun indik tak honghril fi dingin KHRC chun aphut bokani hing Kuki zo BJP MLA hai hin anthil thowa angin amo phuranta power politics nilowin mipui du thu sam na hi fe pui ni peati chun Kuki Zonau hai indik na chanvo hum him dingin beipui thlak na hi sunjom lani peati tin KHRC thusukin atar lang sa bokani limta mimtuk thlan ni li ninga ni zan khan upalal big lin khobung chun lalte award kumsang isom ni panga adung mar thang hui hla sak thim in larle chui theilo upalal big lin khobung tinsung Pherzol district a umchun 35th Mizoram Music Award sem huna mar chibil lalte award kumsang isom ni panga in hlanani hi award adung lompuina in voisun min tuk thlan ni som panga thotran ni khan mulhoi haflonga rul cham fun khom pol bilal sanglin in bunle arul hain bufak puina nain thuzik moi in hlan na le thangsu pun in silterna anneya hi le in rul hin mitlom ngai hing bilal sanglin in bun mar vlog rose pulamte ke neisel le BJ Zaute hain tangkasum in hlan na le thuzik moi in hlan na annei ngal bokani tin ai chanchin lakna chun atar langani kumsang ni som ni paruk puitling Sunday School in chuglai bu Corinth lekhathon panina Reverend Dr. Lalsang Thang pakhungtein azik chu voisun khan Reverend Dr. Lalrosim songate Chairman HCLF in tlangzarna aneyani Kohran hain taimataka inchuka malsomna tamtak donge dingin ditsakna ein hlan ngalani MCH Super Specialty Surgical Degree Muthar
pu estrik le piru nu thrik dipu karbi anglong hai no pasal panina Dr. James Trickson MCH super specialty surgical degree chu tumru taka inchukin alo zota ai shi theidan dingin tlangmi highlight chun hingang medical line tinga degree holder hi ai wang hlenin anlang Dr. James Trick ahlotling ai lompui rulin ramle namni pui hai ta dinga malsom na tam tak in thlun tu hungngai dingin dit sakna insang tak ai hlan ngalani Dr. Charlton Lin amo father of Pairzol district in hlanani Pairzol district development committee hui hotna in limta mim tukla nisom pakhat khan Pairzol district kumsom tlinglomna first decade celebration Pairzol district headquarter nei ania Pairzol district development committee in alorel ta angin Pairzol ADC headquarters le district a hlangkai ahungni na lampuya sin alo thodan enin Dr. Charlton Lin amochu district kumsom tling lomna in khomchun lungrul takin father of Pairzol district anin hlan tin Department of Information PDCC thusukin aril Mar National Union in Mar Inpui affiliated member ani nine thok asu limta mimtuk thla ni som kumsang ni som ni panga Pairzol district headquarters a 59th Mar National Union General Assembly kumsang ni som ni panga chun hun I mani chena in thok Mar Inpui affiliated member nia lo fe ta chu ramle nam ta dinga sintam lem atho theina ding beisei na in Mar National Union chu Mar Inpuya affiliated member ani na chu suk dokin tu ta in thok chu Mar Inpui le in reposinga felem ni ta sin tin lungrul takin thutluk na an si mani chun state thanthana Mar hain political party an nei hai HNU Assam HPU North Kachar le HPC Mizoram hai chu HNU general headquarters thui tu hai le in ron tlang na thatak nei pui ngei misin tin HNU assembly chun arel ngala HNU constitution chapter 7 clause 7.7 simdang lamin executive working committee vice chairman post simnita sin tiarot na umcho thatin suklu kania HNU block number 1 sunga umkhu hing Pairzol tinsung damdi talan sermun loisen le thanlon han block khana anhi na chu remtin HNU block number 8 na ti nitanga ta an headquarters ding Pairzol ni bokati United People Front Kuki National Organization Manipur Sarkar le Ministry of Home Affairs Palai Hai Delhi in bigna annei nok suspension of operations nuyaum Kuki National Organizations KNO United People's Front UPF how to Haile Union Ministry of Home Affairs Palai Haile Manipur Sarkar official haichu New Delhi in bigna annei noka Manipura zo na thlaklang mi helpol hai hin Manipur nuya umnok athaitano thu shrilin constitution nuya state boina chingfel dan lampui sunchu tlang mi hai legislature nei union territory pekna chawani tin anthrilani meeting annei zohin KNO le UPF chun thusuk in trominan sima an thusuk simin arhil danin in bigna annei hin sarkar hlosamna ramchung changle meini thum kumsang ni som ni pathuma nambuina asuka in thok tlangrama veng himna le harsat na somdol na dinga malak na hai anthrit lang thu anthrilani KNO le UPF thusukin arhil zompeina tinlaya in thok Manipur tlangram area hai chu khosung lalle namdan manga in enkol in rel bol anni thu le hi hin tlangram in rel bol na changtlung tak asim thu rilin state a sarkar dangdang nir hain policy manga malak na fe thlengin namdan thunei na le ramnei tu ni na thlengdang lam antum thu anhrila tribal hairam chanvo veng him theitu chu legislature nei union territory chawani tin ahril
Nam buina fe mek hi in rel bolna buina ni loin dam khosuk na dinga buina ni tin ahril sa bokani UPF ke no thosukin ahril zompeina kumsang ni som ni pathum mei ni thumain thok meite haile inkima in trader annial khela state rural na kholin tlangmi hai adona chun Manipur sarkar le tlangmi hai in lai chin na sim that nok thailo khopa asuk si tani tin ahrilani tuta state sarkar huya nok chu thil theyani tano mei ni thum kumsang ni som ni pathuma tharum thona kha thokle khata hungin channel anino a hun so taka in thok tribal nam hai an thla tu haya in thoka anram politics le tholuina fe thlenga lakpek na ding policy in dunga hai a in thok in chanani tin thusukin ahril sa bokani hing ang thil femek suktop theitu sun le in khungrul taka rural na pe theitu chu union territory with legislature chohi ani Manipur sarkar chun tlangrama eviction drive hai khilmoi na dingin arammi in diktak hai cheng na khu hai chu midang rama chengle dan kala in pemtia koin suk na ding campaign afe pui meka kumsang ni som ni pakhat zun thla tlangram le phairam inri na hai khom phairam changsana police station hai tlangram subdivision in humtir anni na thangin executive thupek manga nolpe aloni tin thusukin ahril sa bokoni UPF le keno thusukin ram in rel bolna chungchang ahril zompeina phairam changsana sub register hain dan kalin tlangram districta ramlekha hai anjik luta hihin khutam tak ramri indiknona baka hing ang che na hi Manipur Land Revenue and Land Reforms Act 1960 le Hill Areas Committee thunei na kaltu ania danle thupe ken kona thura on big nei lo in rel bolna langtlang le ram en kolna in rel bolna dit sak big neya malakna tano na dingin Manipur state sarkar thunei na in thok ram record le policing hai chu sukbowong atulani tin ahril Manipur sarkar le zon na thlak mi hai in kara inzomna atluk si tabaka HAC thunina pehel ani rop lane article 371C huya constitution veng himna ahlo samta thusukin ahril saboka sarkarin nui chimit atum mipui hai chu sarkar enkol na huya an jing theino lein rural na indik himna nindan pangai le mung na tluntling theidan ding sun chu union territory with legislature chohi ani tin keno UPF thusukin ahril sa bokani medical test sun lama sex thila soisak tu hospital staff pakhat man ani Uttar Pradesh state Gorakhpur district women's hospital staff pakhat chun ultrasound test sun lamin numei pakhat sex thila soisak lein man ani tin jani khan police thusukin ahril soisak tur tu numei no hin police a complain athelu danin ultrasound test holding in district women's hospital afea hospital atlung hunahin ultrasound lakna huna Abhimanyu Gupta antipa inchungna aruma tir ania aruma tlunghin Abhimanyu hin numei no hi mitla sonloa hun I manichan ayen hungin athum no hypo po hlip dingin atia test hona dingin thum no hlip atul baka taksamet massage kom atul dingani tin alo hrila hing anga achet dan hi athano hlelein numei no hin police station complain athelu tani Lionel Messi India hungsir chuma Kolkata muna event hui hotu man ani greatest of all time Lionel Messi limta mimtuk thla nisom pathumya India ram ahungsir huna asir masatak Kolkata event lo hui hotu chu police han anman hinga police han anman nasan hi Kolkata Salt Lake Stadium mipui ma Messi anlang huna VIPs security personnel le mitam takin anin hul lane ama chu munum mipuin amel an mu thei noel khela
mipui ma an lang sung atoi lein tangkasum tam tak seng tu fence hai lung oilowa buina simin stadium sung an lut chila stadium mangru tam tak an suksit bokani Kolkata event hui hot tu mantu hi Satardru Datta ania ama hi Satardru Datta initiative nuya Messi event adinga ticket zortunin West Bengal DGP Rajiv Kumar Chun thiltlung hi sarkar thim no nilowin organizer ting hai in enkol dan malak dan indik no leani tin afila hi huna ticket latu hai khom ticket an lak man tangkasum hai chu rullet ni ngati tin aril sa bokani helpol le inzom na nei niaring mizan hi chung manan ni Jammu and Kashmir Police sun limta mimtuk thla ni som pathum khan helpol le inzom na nei midinga ring hla overground workers mizan hi chung an mana hi malak na hi Jammu and Kashmir sunga operation an nei pakhat hel hai dolet na rat taka malak na fe pui megle inzoma operation an nei na helpol le inzom na nei nidinga ring hla overground workers mizan hi chung an manani hi operation ahin Jammu and Kashmir Police le security force ai thangkopin Srinagar le Kashmir Valley sung munran thana operation dapui anneya ringla thua helpol le inzom na nei helpol thunhu ya nidinga ringla overground workers mizan hi chung an manani tin thusu kinafil farkon VDP member paruk zela thun pusi lalram enga kumsom lile pakumi farkon simveng thina chungchanga thilfello tia ringla na lein anumei pi lalram ratin durtlang police station a FIR atheluta hile inzom hin farkon VDP member mi paruk haicho Champhai district zela silutan ni durtlang police station an thok thu aidong danin pusi lalram enga hi inring ni khan Myanmar ting ahangfe a hi farkon VDP han suizuina nein inrin ni zandar som pakat vel khan thu indon dingin farkon community hall a ankowa akutain thokhin zu phun som thum panga an man nin an thril thu anin don lai an dop lai hin arul hai chu anin pung hala pusi lalram enga hin ajusi na hai akhil num no lein an pung vat no ani tin VDP hai chun police ko ma an thilani thusukin akhil zompe na VDP han thu anin don fi zo hunga zan darsom pani vela pusi lalram enga hi farkon VDP hai chun inlir the mangin an ina anin thla pathin ni jing dar nga vel khan pusi lalram enga hi athin in asung han an hmuni anu mei pi lalram ruati chun apasal taksa kutlagna nuhma tam tak a lein apasal thida na hin thilfel toklo ni a rin durtlang police station a FIR athelu tani durtlang police hai chun hi thina lein zom hin farkon VDP member mi som hai chu thu indon fina nein hingang thu indon fina an nei zo hnungin VDP mi paruk hai chu Champhai district court a thuin lungina thunan ni pusi lalram enga rung hi police hai rit puinain farkon damdoina postmortem thozo ani hnungin vuilim anita ole voisuna bj zaute channel page thanga chanchin thar ai hung sulong the hai po chu khanghai kha anni clear tu le ngai thla tu viewers hai in rengin mangtha